Ihsan melalui BSI Rp1 juta. Selanjutnya atas nama Bapak Ihsan Jailani Jakarta Rp20 juta untuk Galeri Al-Quran, dan dari Musdalima Caniago Rp200.000. Demikianlah laporan keuangan Masjid Baitur Rahman dan renovasi Masjid Baitur Rahman sampai dengan tanggal 16 Desember tahun 2022. Terima kasih atas impak dan sedekahnya. Marilah kita berdoa. Ada baru masuk atas nama Bapak Chandra dari Depok Rp20 juta. Demikianlah, terima kasih atas impak dan sedekahnya. Marilah kita mendoakan bahwa Bapak telah berimpak dan sedekah untuk Masjid Baitur Rahman. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Bagi yang sakit segera sembuh, bagi yang telah wafat dilapangkan kuburnya dan tempatkan layak sisi Allah SWT. Untuk itu marilah kita membacakan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebentar lagi ibadah salat Jumat kita akan dimulai. Adapun yang bertindak selaku khatib dan imam salat Jumat pada siang ini adalah Ustadz Said Mahadir LC MAG. Alhamdulillah berada tengah-tengah kita. Terima kasih atas kadernya. Untuk itulah mari kita merapatkan dan bisa sop-sop yang masih kosong di tengah-tengah masjid kita ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak terhitung lagi rasanya, sudah berapa kali Jumat alhamdulillah kita semua melaksanakannya sepanjang perjalanan umur kita di muka bumi ini. Dan untuk itu jugalah sudah sekian kalinya juga kita mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib di tempat di mana kita sudah melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, seluruh rangkaian ibadah Jumat yang sudah kita laksanakan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh nasihat yang pernah dikhutbahkan oleh semua khatib juga ada dampak positifnya untuk kita semua, khususnya sekali lagi yang sudah melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam ma'asyiral muslimin, marilah kita terus panjatkan sebagai wirid rutin harian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bahkan untuk sekedar melihat fotonya misalnya tidak ada sekarang ini. Tetapi mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, sepanjang salawat yang kita salawatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh beliau sendiri, fa inna salawatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat yang disampaikan oleh kalian, kita sebagai umatnya, kepada beliau akan dinampakkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ma'asyiral muslimin, siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah walaupun jauh zamannya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali siapa yang sering dan siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali waktu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita singkat ini ma'asyiral muslimin direkam dan ditulis oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam At-Turmuzi sebagian membacanya di dalam buku beliau yang sangat fenomenal, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkomentar sangat sederhana sekali, ya Rasulullah qad shifta, wahai Rasul, nampaknya rambutmu sudah beruban. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar obrolan pembuka seperti itu, beliau akhirnya berkomentar, syayyabatni Hud,
Ketahuilah wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya yang membuat rambut saya ini beruban adalah surat Hud, wal Waqi'ah, dan surat Al-Waqi'ah, wal Mursalat, dan surat Wal Mursalat, wa amma yatasaalun, dan surat Amma yatasaalun, wa idza syamsu kuwirat, dan surat idza syamsu kuwirat. 5 hal inilah kira-kira kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membuat rambut beliau beruban. Surat Hud, surat Waqi'ah, surat Wal Mursalat, surat Amma yatasaalun, dan surat idza syamsu kuwirat. Demikian cerita singkat ini yang direkam oleh Imam At-Tirmizi, yang kitabnya pernah dikaji di masjid ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering sekali mengaitkan fenomena fisik dengan kehidupan spiritual. Memang benar bahwa rambut beruban itu kadang-kadang faktornya adalah karena kesehatan. Memang benar juga bahwa rambut beruban itu salah satunya adalah karena faktor umur. Dan memang benar juga kadang-kadang rambut beruban itu karena faktor keturunan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual yang lebih dalam. Ini rambut beruban karena 5 surat tadi. Dan kalau kita telisik 5 surat ini, kira-kira ma'asyiral muslimin, penjabaran yang paling banyak itu adalah seputar hari kiamat, dan penjabaran yang kedua adalah seputar azab dan bencana yang pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat terdahulu. Jadi ma'asyiral muslimin, fenomena fisik beruban ini, dan saya sendiri sebenarnya juga sudah beruban walaupun di umur yang belum 40 tahun. Dan saya yakin juga semua jamaah yang ada di masjid ini umumnya juga beruban. Uban ini kira-kira menjadi pengingat, bukan saja mengingatkan bahwa umur kita sudah berumur misalnya, tetapi kalau bisa ingatan kita lebih jauh bahwa sesungguhnya ada kehidupan setelah kematian, bahwa uban ini kalau semakin hari semakin banyak berarti umur kita semakin hari semakin tua, dan setelah itu umumnya kita semua akan meninggal dunia, dan setelah itu kita semua akan dipertemukan dengan alam akhirat. Di akhirat sana ma'asyiral muslimin, yang dikhawatirkan itu bukan hanya huru-haranya, bukan hanya muqaddimah pembukanya saja, bukan hanya kita melihat atau menyaksikan fenomena alam yang semakin hari tidak bersahabat, yang semakin mengerikan. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi yang dikhawatirkan dari negeri akhirat itu adalah justru setelah fenomena itu semua terjadi. Masih dalam riwayat Imam At-Tirmizi di dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah SAW, dan ini yang menurut saya sangat mengkhawatirkan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat saat kita semua dibangkitkan dari alam kubur, kita semua tidak akan melangkah kaki ini kecuali kita akan semua dimintai pertanggungjawaban. An umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu pengetahuannya, apa yang sudah dia perbuat. Apakah justru dengan ilmu pengetahuan itu
dia memberikan kebermanfaatan yang banyak terhadap dirinya maupun masyarakatnya, ataupun sebaliknya dengan ilmu pengetahuan itu justru dipakai untuk membohongi masyarakatnya misalnya. Kemudian Rasul melanjutkan wa an malihi, dan nanti kita semua akan ditanya tentang harta kita masing-masing, diaudit. Dan auditnya lebih sangar daripada audit yang ada di muka bumi ini. Min aina iktasabah, dari mana harta itu bersumber. Wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dikeluarkan. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, wa an jismihi, kita semua nanti akan ditanya tentang fisik kita ini, tentang tubuh kita ini. Fima ablah, kemana saja habisnya, apa saja yang sudah kita pakai untuk fisik kita ini. Dan kita semua, sekali lagi, semua kita tanpa terkecuali, dan memang pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti individu-individu, bukan per kelompok. Kalaupun kita semua muslim, kalaupun kita semua bernaung misalnya dalam sebuah ormas, walaupun kita semua bernaung dalam sebuah mazhab, walaupun kita juga semuanya misalnya bernaung dalam satu masjid, dan kita sholat berjamaah di belakang satu imam, tetapi nanti pertanggungjawabannya masing-masing, bukan per kelompok. Dan disinilah sebenarnya letak kekhawatirannya, dan akhirnya ini jugalah yang membuat Rasulullah SAW berat memikirkannya. Bukan hanya untuk pribadi beliau sebenarnya, tetapi beratnya pemikiran beliau itu juga untuk kita semua, para umatnya. Kira-kira dalam benak Rasul, apakah umatnya akan selamat dari 4 pertanyaan yang sudah diinformasikan kepada kita semua? Dan atas dasar itu jugalah ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW saking kasihannya dengan kita semua, kata Rasul SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi dan rasul itu punya fasilitas doa yang makbul. Dan kata Rasul, fasilitas itu belum saya pakai. Wa inni ikhtaba'tuha yaumal qiyamati, fasilitas itu belum saya pakai, kata Rasulullah SAW, dan itu nanti yang akan saya gunakan. Mudah-mudahan fasilitas itu bisa membantu umat Rasul SAW. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Dan di sisa umur kita yang ada ini, baik yang sudah beruban maupun yang belum beruban, baik yang berubannya memang umurnya sudah tua atau yang berubannya umurnya masih muda, kiranya semuanya kita semua tidak abai bahwa kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وقال تعالى:
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أغننا بحلالك عن حرامك واقفنا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال بنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.